Nico Ventures a Rai integrated farm that is blended keda agritech and agritourism. Ne somai soy boro lubegi digita kwa panate dara kokore ibeki da just keda incubator ibeki koleda sodi kwenye tupolo kesi o sodi da just boro duche kwa panati ipegei jasi atapenyo jasi alurek sodi atudoi kediche boro dangon chiching yomagula ridisi bore koto mofamu ke komam itojo karita yado ketaitike kati kwa nako kore ino idumuso order from teleche itutube iso kesi agete packing on get a corona hanga robot before we take them to or market so we can say value addition so dida eja itu ngai chele ko sini tolaita both kokore kedadanu dia garia so add value by tola kesi agete do hanga ro market tanyanyariti ejakaite yomwe tosomaelo ka chuman kanu aitapatana swamke achie koto machuma nanu erasi nwisoma utosikesi kulepek kitosoma itachoa na ipiruna yasa chuman na sodite snebeki abe sodina yaret nebeki kole sodina uniete nebeki neina iriye nyamata kanu aito jokare kuselio ikwamin popo Nico Ventures achuma na inyolai a plastics right now one of the products is also this is a tile sitting esibalati ni kono baloni be amatagulan kwenye de right now na iswama ita ikidanyo plastic waste itukisara gashano plastic ngulu kero town na nagete jolaki kesi paka pera ina kinoni matagulati ni pirone kwa nai egwa ikini kujutogo do is from my boss on cheno dan baka using blocks rabo no dan we ikupira jete talao no bukon egwana kini kesi kwa so mai so ngonda boro li so mai so kerera ya duko kinje kaya ngeta kin to so mai detenyo waste products epone baniria radio plastics kwanu radio kwa tunaita round name ibori so mai so na so dit ngesi daw start to kini kesi agete sorting dawe sorting akesa agete kwenye do achala rekesi idawa chala na ichali yobubie kedakim to so mai so briquettes anwe heating akesi do daw se heating achala ros kesi agete kwenye do se nyala kini ko borotoma agete sa chuma ni so mar be so temporary na idaw kadi so mai tiles daw se ko kini kesi to mani agete kwenye do so to compress anwale munyo aborena aidar akironi kamnara kede efamu ngesi boreni ekokiteja kaite yomu kanwai topole famu ke bore polo no ngesi sa nyunde we issue receipts na regia kisa receipt pero so da tupa kina jenunde 20 konani jenu tungali gultosi borani jaiso kala boro so da for purpose of accountability neni kwa ne pero sa jenu na iboro no and then also we have visitors book visitors book one helps us to genuine details like this one I bunto ngesi ibore so mai ngesi so iboro mun ngarakin sa to pakin kos farmers barite yomu kedachowa ne kotoringesi adio korioni kere aso ai choreta nwepedorete ai ngarakini jodaite gyare kone famu kesinota bujo ne bune tuorijo otoma obora lui wo peki puda kine koni taw are da gari noi bune ngarakini jo alos identifying a place ne bete gwekini biangon oso de bodo joda dum ne koni choice ali korokini jasinu kwati nuko pana ne baka ni concrete fish ponds these are modern concrete fish ponds oso di konyeja kwa ne baka earthen fish ponds ni bokini jo samai so tamita ne ngaraki na tekerede legeo town da rema meje samai mami bala be mpere da redia pedo jode da redia town Vision Group katenu tukechena ka TV East kimormoru na kedapu gana ko Uganda nepeka kwapna ko Netherlands kai padichaiche kotomo project loka best farmer ngese yang autosi jo akirono Helen Aguyo Okelo kotomo farm loko Nico Ventures oibuga soroti